nin hiya a local MLA ka hi na kia hi lo na Siamsinpawlpi a live member kaloi nu to bang leng ka hi wa hiya chief guest se hi ka ki jing ta tuan ke ya ai hang ina wang phanana na chu first preference hi khol keling le ke tung hong tu khak ja kini mi ham pha ka hi ka chia abial tu MLA ka hi na to tu ni na tampi ka hon gen ke dia himale tu ba na hun hoi zo ini to jelu le youth lam to kisaya youth empowerment ki chi he kalung sima lu ta sports lama ai kele games lama academy tuam residential neya school neya youth empowerment football martial arts co-education to kitwa residential school bang chin inei the dia chi tunin kalung sima alian mama wai te no te to pangkhomina education chi khal lahi development chi khal lahi youth empowerment lahi wai te apal din hi tunin athakin palale chi kauta wai din navekwa cooperation ka poimo ipoimo wai din hi tunina yai hong pai khomi pi ting ting chialna appeal ka hon bolai chi leng tunin ka hon puanga adang tampi ka gen ke di tune I play teu hi discipline nei tak skillful tak leadership quality nei tak ahi kele strategy hoi tak ne ya observation hoi tak bola why na play in hi na skill teu so dia hoi bana winner hongi thi din hi wa tunin ti sibang hun hoi tak hon pia I heu tu te tunga athakin ki pa thu ka gena play hong ki bol di te hi na team tok tok kuna I send my best wishes to both the teams for the final closing ceremony. And lastly, I would like to express my sincere thanks and gratitude to the tournament board for giving me such a privilege, which is get by the luckiest one for which one can get in his lifetime. Yai ting yenina tunina navik watong kipat hugen komina yai hong pai te ting ting leng edan siamina ipan piti mom chia dia hoi te leng utiers na bol komina aple hi nuam takazowa yai kimol nine hi ikhwas da dia dam theina peaceful coexistence ai kele kwa kitwana hontuna le ikit sem na hidu ahi dei sakna to ye tingkon gen de ka kipake Asata kwai puvi hangkhan dian I chief guest hi dia chalna hong buting sakin thu man phatak hong gen sak jakin ama tunga kipa thu gen hi tuna I chief host pu thanglan mon hauzel president Siamsinpawlpi general headquarters thu gen din hun kapya amang pai komina thupuan I platinum jubilee t-shirt o kizwa ka hiya uthun huna ade tein gallery ale thei di hi che kon thai sak thak amasai na siamsin chibai na ve kuna siamsin chibai azata khwai pu vi hang khan lian honorable MLA Hoi baka live member Siamsinpawlpi Hoi baka tunia donors pu khan thang ton sing ama mimal buai na zia kinaung tel thai ki ma le tunina ama sikletang ina pu thang khaswan mungguite chief of yang tamlam ka Hoi baka donors pu thuam khan lun guite son of late pu vunghum guite special contractor Hoi baka pi he kim guite
Life member Siamsinpawlpi, wife of late Puriki Valalom Guite. Why baka tunia Siamsinpawlpi General Headquarters Standing Committee how to te School Management Committee how to te why baka Foundation Trust how to te hitale life member ong paikom te why baka tunia programa tanmun nei abik takina Reverend H. Tian Kanmuan Coordinator PCIR why baka Chairman Plajukom Michi kha Platinum Jubilee Celebration Committee here waya Chairman Pulal Thang Lun Guite baka tunia special number hon sak lia ningwan ching baka dan sianga vote of thanks on gen sak di standing committee secretary pu pum song hang sing le closing prayer on nei sak di Reverend V Thangkhan Muan youth coordinator EBC le tunia Siamsinpawlpi ngai na hong pai khoma Siamsinpawlpi vai sai nan waya football final match ending hong pai khom teng navekuna athakina Siamsin chibai kon buk thak hi Platinum Jubilee celebration hi hun paisa kumni paisa ina a committee ana ki set up himale ithai chiat sa ma banguna covid zia kina nak takina activities nei thei lawina hongoma kumni bangkha uchina din khol phiala ana omaya himale ololina khathum khali paisa vela patina hongki hong igamu chimaini covid tokisai na relaxation hongom hiai na huchina na sep pathei nongoma kipa wai isapen ma ahi hun tom chik ngena thil plan hi manina tampi fello na le chizolo na le tampi om khathaya himale yai tan dong tunia a final match ni tan bang hoi taka jang thei di din muna yom manuna thakina kipa wai kasa dan chiang ina item akizausa le tampioma aki taulai di le tampioma waitia aqua ten ana bildo chiata yaitia Siamsinpawlpi nasep na le Platinum Jubilee tokisaya program tuam hon organize to di te kha panlak som chia le chia tunina yai tokisaya Platinum Jubilee lopnang tokisaya panlakha Siamsinpawlpi iheu tulian officer politician ai keile Siamsinpawlpi ngai na tam tak ten ki phal taka non tho khop na te zia kwa ichibang program thu pi tak ki sai theya hi waiza kina no te teng tunia ya yang tel kha ram ya football match sitai no adang item te main day tanadia lop na dia kha lak nga ana pekhinta ahia waiza kina wai to kisain le chief guest pu pan pi na pin hi tu tam thak activities tam akinei man kia gamu aven lo ziakin himale tu na ong kinei to ya hi de na hi maba nang pai to di tia le ko ape mai na cooperation on petau chiat leu te chi kha kon nge nu ta tunin saw kon gen non ke dia hile alau thei lo ki pa thu gen sap khia kut kanei khen kha tama
ไว้เตอบิกตะกายัยทัวร์นาเมนต์December ni kwa pata kipan tu ni som lelitan pha kakhat wal veng ana buai pi asuna zan tol ngalawa ana buai den te hi tu ni na kwa te hiam chi kha mi pi maya kon tak lang uta amau te hela maung ding leo chin kon sam di ama sai na convener pu ke dau khum ama kha Platinum Jubilee Football Tournament Board convener aya co-chairman lemlal guite convener secretary Samuel Humsuan Mongguite convener finance Lun Min Thang Samte joint secretary is T Kham Min Thang Kelian Van Ngo Lalgo Manguite Benson Zamlian Manguite Zi Tuan Khansuan Thang Boy Tombing Ji Ngulko Siam Hoi Baka liaison officer for invited clubs Eguite Sum Khan Mong Hoi Baka co-opted members Kei Kahia Thang Lalmon Housel President Siamsinpawlpi General Headquarters Hoi Zo Thang Zama Ngaite General Secretary Siamsinpawlpi General Headquarters Kau teng khat vai group photo kon la diwa mi piten ana en dai di den ana en zwal le chi iking e nai dai dewa Platinum Jubilee celebration T-shirt ade de adi nga gallery ale theki ke hi chi kampa Ngoi Baka tunia match official Siamsinpawlpi match officials to a football tournament to Kisraya referee hon pansakte amaute konsam ke uta amaute le H khup sian mong amaute le me lana inei uta khup sian mong oizo helun HOIKIM James Toya amaute omule yela mang paisak leo Pauline mang HOIKIM Lenmin lal HOIKIM Oliver Mung Lal Muan Oma S Muan Daulian ngaite match commissioner amaute yela ma mi pila kamela na nei di nginaung pai suk leo chin kon samde ya khat ve group photo nei khom non le mo amaute zia ka I tournament tu tan pha lo ching fila referee judge sound pan sakte amaute a hiwa amaute tungale ki pa nalian ma hi Pawaya tunina amet slam khangak la ngani simtawa uchikom kara ngetut khat kane lam kate hi football ilung lut mawa football le abik takina badminton hi lam kate sports ngai nat ma hin kathea ibang khatu ifilo bang lekha tournament om chiang akitanol loi na hi chief guest pu bangin le bang chiam provision khat bangon ngai tua pia yai extension yai lamya yai chidan deu side lam khong bang chiam khata api chingzo tua mi pia om bang khatte atam zo sem accommodate thei nang bangina pan hon lak pi thei le chi kha
con ghiền mọc đệ cái tên cái dấu đi Siamsinpawlpi đam sốt hell là na về kuna football match at Nuam Chief Host pu Thanglan Mon Hausel President Siamsinpawlpi General Headquarter tunga ki pat HOIKIM hi tuna i special guest te u genop ane wale isamno mwa ama sapeni na winner prize hong sponsor tu pu khan thang ton sing life member Siamsinpawlpi ama thelo hi manin i kho hausa pu thang khoswan mong ama tanga genop ane le gen dingin tuna ichala hi hun sort ko laki dia formal loan address kon bolda dia ama sapeni na aza ta ko pu vi hang khalian life member SSPP baka MLA 58 SC hoi baka pu thanglal muan hauzel le asepi te le bulal thanglun hitale ye zo nang pai khom te teng teng na ve ko na za na chi pai kon bu ma sa hi tu ya ke kong din na hi ke le lem ka sa chia ke ya ka chi chu ami ma om le again di tam ma di nga hi ya hi le represent ki chi pen kha alem lo lin lian sim khat om hele alo thei lo ina pu khan thang ina Delhi ya pailo thailo kahi aziak tu nisom le khata final di kichipen kha hongki postpone takina ka program ta hongki collide khata hin hoi ziakina lomta hi na baka na khosung le hi hin hausa le hi hin kasi katangin on vokwan sak mai na chi ziaka yai mona ke yong ding kahia pu khan thang sik le tanga sao ka gen ke dia hilele apoimo ma kasak chu Siamsinpawlpi moto hi sinin semin zunin chi hiai hi imi masate leng athupi pena anazat ziakwa on paisan sa tampi takte yat ki chiana sarkar na sep na lam hitale mani mi mal na sep na lam hitale lo ching ma nge na hiu bang zia kina hiai moto hi ana zui fu ma zia kuna example a biakin ki khom dina bible toy le hang leng asunga ki gel peng kha zui hak lo chi bang om the hi hu chi bang ina imoto hoi le leng i zui hak lo di lo hoi ka sa hi kwa organization tuam te hi ta le leng philanthropic organization political organization non-political organization te ta le leng sinin semin zunin chi hi api pena ikoi di hi dai hoi ka sa ka zo na ding ina kimol mi hi game spirit nei takong kimol chena ay tanwa ma ya tu nia kimol mi te hi no kimol ending a hong ki kwana hi na performance su na game spirit nei dan te hu wai endi a hong ki kwan a hi in wai thei komina hong ki molun lan wai baka I thei sa bangina kimol nai chi hi ma ni ki thunun na hi poimo ma lunglu jia ka football pek hi zamai lo ina siam tak le min than pi hial khopa neng mu thei na di hial khopa football pek hi ding ina hon chia luta akimol hem pe wina asiam pen ka hi ke hi mione tu chi lung tang nei kom le a endia hong kwa na hiu ka kimol endia hong kwa na hiu chi wai lung sin nei komina hong kimol chia lew chin chi hi de wai ka sa wai ba ka zo na di na tunina zen hang lam ka final hong ka ya kipa hoi ka sama ma mai aziak tu lam ka dia kholui ma ana hiya LSC te bual zo semi final long bual zo le chu
zen hang lam ka le ele siong ki mol le chu nal ma din ka ging ta anal di ka chi chu a spirit hi nuam ma din ka ging ta hi le leng final hi ko le ko hi an ki that khaunga hi kha asiam lo zia koi lo dawam lo zia ki zo hi chi hi mi pi te thei di le kon puang u thi lan ole ki mol di te teng na fekuna all the best mi pi te le football packet dan siam dinga offense te kha extreme la lo di ye zo na football ki mol tengina hun paisa ti hi a player te boy lo offense te boy zia ka hi ki honung boy tam thei duan chin hi te hi a khonei tu ten kha ki entertain hollo wa hi adik takina wajina offense te bangleng football packet dan hong siamul lan gup tuam big wa nei luat leng hi ke helan hi le hi nuam ma ding ye kwa de chi hi ye ten kon zo ding ka ki pa keปูคันทางตนสิงสิกและตางาทงเกนซักปูทางขสวนมงตุงากิปะทวยเกนะตูนindividual awards ของสปอนเซอร์สักตูปูเฮปีเฮคิมกุยเต life member Siamsinpawlpi amay samahi tunin thutampi kagen keidinga kagen dehile kipa thu chaugen song kahi tuni Siamsinpawlpi 2021 Platinum Jubilee Football Tournament closing ceremony program nama wa kahungdin theize in kakipa in pathian min kaphat ahi sule tunina kapasar sa ta le ita puriki vanlalom mina individual award sponsor kapan theize in zong man pha ka kisa in wang pha ka kisa in Siamsinpawlpi committee hozo setunga kipa thu kasein ahi kapasal hi ahin khosunga agol hana kipanin athi changein Siamsinpawlpi adingin atha azung tuteng le aphat ho hi Siamsinpawlpi lo chin na dile Siamsinpawlpi khanto na dile Siamsinpawlpi mason na dijengin alung thim hi anagelin kahen ahi aman kanagelin ahi aman anaseyin Siamsinpawlpi Platinum Jubilee chairman kahiin chairman kapan na dungzui jina Siamsinpawlpi Platinum Jubilee hi pathen thu to kito thupi ta chuteng le man phata kaman piding chuteng le zo teng le keizong kata sa upata ahita je in Siamsinpawlpi heu tu panin ki ong su tange ti hi anaseyin ahi ama hi Siamsinpawlpi general headquarter tamni anapo in chuteng le standing committee tamni chuteng le athi changegin anapangin ahi ti jong kaseno min ahi aman hitabanga thil angai to rai ta in kiging chakol hedin aman pandinga Siamsinpawlpi Platinum Jubilee hi man phata amanding tia angai to lajin program chombe ahung hungin pathenin ahin ko hi 2020 November tarik nga ahin ko hi enala pi ta nahi keman kipa ama hin ko chunga hin kipa thu seiding tampi kanijin ama covid first wave serious ta lajin ama hi damlowin hospital hospital sungin Siamsinpawlpi heu tu tele member te tam ta in nahong vewin ta in nahong vewin aman ahin ko abe nungin zong min mulit ta le ki ta le lao hoi ta enangai to lajin Siamsinpawlpi heu tu te member tam
pi in mi hung o mo vin ni hung thamon no vin nei ki tho pi vin thu pi ta in ni hung ki tho pi vin chuteng le along ki po na azong phaya ki pa nin tam pi na han ju ju vin kang vaya Siamsinpawlpi heu tu le member tam ta in nei na don ru hin hitabanga zan khobot zan khodai zan so nunga san mola ka in lampi ke jin jong ei pui pe win san mola I na thu chuteng le I na thil pe to kito in program ni hong man pe win ni hong bui pe win je chun kipa na sang penin Siamsinpawlpi te chunga kipa thu ka sein ai hi se keu se chu hilowin ka in muna na hong ki nu win I na thil pe to hamon na thu to tam pi in ni hong hamon nu win ka hin khosung le keima hin khosung le ka cha te ho chuteng ka tu chan ge ya Siamsinpawlpi te chunga ka kipa naw hi be loading a hi Siamsinpawlpi te nei ki tho pi naw ho hi ka su min lo de hi ti jong he ka sei no min a hi tu chung in na he Siamsinpawlpi platinum jubilee tournament he tournament hi lo ching ta le kitup ta a ki sai thei je in ka kipa the jeng in chuteng le apa jong he ana le kipa ma ding phul ma ding akhot beng alam ding in khading cha in a hi ama mina tu ni a hi he sponsor la kapan thei je in avel in Siamsinpawlpi heu tu te zo se chunga kipa thu ka sein a hi Siamsinpawlpi pathenin borzol hen Siamsinpawlpi dam sot hen ka kipa e Individual award hong sponsor sa HOIKIM guite in Siamsinpawlpi angai natan hong gente manphai sa kole puriki banalom guite angai ma le id ma kahiu si konpua ngahi tuna special number lamai lunon dia ya ningmuan sing isamahi amang pai ko mina ikithei sakno na gallery a Platinum Jubilee celebration T-shirt late hegi ge hi Vang khwa zatam laya khang no mel kilom le tha hatte lungsim dik tak puwa et lom le nui maya kimol ding te igama ding in inama ding in swan wai le thupi mi khathong swa kun chi hi player standing a kade sakna la hi ding in akon sadi laya lung sim siang ho to kitima ha tak so kya wal zo na del som de bang za in a e ya bang kwa ta laya hong no mel kilom le ha te o lung sim sim siang thôi mị lại yên ha ta suak khia in siam nan voal tung tuang de bang za in a bang quan tâm laya hong no mel kilong le ha te lung sim
lung kham boy na tikala tha hat na swahia wal zo dia mol theite bang za in a in bang kwa za la ya bang no mel kilom le tha hat de lung sim dik na bua et lom le tui mai sim dik tak bua et lom le lui mai ki moling le igam pa dingita idam pa dingita wai le opiniga ang son na Chipake Kipaken yan ingwan sing tuna program top lam manota a vote of thanks peding ina pu pumsong hang sing Secretary Standing Committee Siamsinpawlpi amay samahi. Kimol na ding na ani ma leong nem deu tai manina kimol na lam pan nuam tai manina hi lam khak na dan khat bo leng I chia wai ding ina Siamsinpawlpi headquarter standing committee minina Siamsin chibai pan bu la he Siamsinpawlpi member tele patron te live member te hiai sungma chief guest ting bang ai kele tan tuam nei dia ei sung ki tau del the dia midang palak lo chief guest tele heu tu tuam te jakin ki pa huaisa jakin Siamsinpawlpi ki chi kum som sagi lenga ching ding hita tana zun the kep the ding Pawlpi hon na pat khiak sak heu tu masat de za na pi na amau tunga kipa thui ge na hi kum som sagi lenga mel mudin alom na ding tana lam tuam hidang tuam ma kilo takai kisak na telak yai football tournament kichi leng kahiang khataya hiaya lo chinna dinga team tel tuam te ami mal bana a team te tunga kipa thu ka gena wana item dang le category tuam ma kitai te na teleng ki thu api zel jakin kipa thu gena wana tournament board tele referee judge tele tuam le hiai lamahon tuan vai sakte tunga tu tung kipa thu igena wana donors te anu apau ina nule pa ki na bang pale ta ki na bang in kwan ki na te mang mai lawa aswang phu diu bola alak asim honsen donors te tunga kipa thui ge na amin ma mau I huai heu te amin ma mau leng lo din pu phong za thang pu vong khom goi te pu riki lalom goi te amau te teng it thul sun thu yai tu tung functiona pansana ipuanga hi amau du sim zui tuak sep tuak te ete Siamsin ten zui leng ichia hi wana sports ki che he mi teng lunglun na hi
sports meeting ni ken dinga wana nam thille pol tuam dang min hiam election mithiam pol tuam min hiama imitai ket chiangina imit bang leng thei phial ai wai te teng koi hiai na Siamsinpawlpi meeting ni ken dinga sports meeting ni ken dinga ikingai na dinga yei poli duni tana pol pai suak tau zel laka siang thole keple zun thei dinga oma hi manina kipa thui ge na yei dang tele apoi mo namun chia tuam tho mal he wai lam tia athoven la hun bang omai manina pol pi pai suak lam jang pen le siang tho pen Siamsinpawlpi min le sports lungsim mun khat puina lungsim kiwi naum lawina hoi takina en tu akimol tu ten leng yen denga khovel pum pia Siamsinpawlpi lam saidin ei loi hon mo posak wa imo pang na dambi non all mo pi lo di nga ya ei loi the top sain pangleng la wana tum platinum tournament tel teng e team min ma mai na leng live member hiam patron member hiam in kiri star ina hoi phat to zel na ding le Siamsinpawlpi phungbu na ding in pangleng chi dei hoi kasa atam zo lom tenon gen khit sal de manina yei tengin ki pai thu gen dinga tan nei sa te alo chin na pang te teng apang lai ding tele kimol mi ding te teng tunga leng ki pa thu genin ye ni tan be mai ding heloina Siamsin na idam sung le I khan khwa ding hi lungsim mun khat puina huailam ha bol ni ki pa thu Siamsinpawlpi headquarter minina ka gena hi ka ki pa ke hi jan zo ding Atom na omtawa tuna closing prayer Reverend V Thangkhan Muan Youth Coordinator EBC aman hun khang na thum nang ni isak din ni samahi Pathian maya thum na nei na hun khang nai nei di tang ton to pa pathian hun hoi ni hoi te na hon bol saka ka thum na te le na kianga ka hon ngen na te hon ngai khiak sakin Siamsinpawlpi Platinum Jubilee football tournament program ki gel to abula ka padutuni final tana na hon pi gal kaya yai final ki mol na ki patma a closing ceremony program solo chit ka jatu tuina azona na hon pi ta na kianga ki pakin ki pa thu ka hon tunwa hi yai tournament om sunga yai hong participate team tuam te ziakin na kianga ki pa thu ka hon tunwa hi organizing both te ziakin na kianga ki pa thu ka hon tunwa yai alo chin na dinga pananala thale zungana sing sumle paina sing hulle ni te anazang tuni na ka Siamsinpol heutule makai tu te ziakin na kianga ki pa thu ka hon tunwa hi tuni ni ai football tournament hi final match akhang na dinga hita tua to ki toni na yai final a honglo ching yai final ta na hong kai to team ni te tua hong ki mol dinga hiwa amau teling na ompia ki mol na siang tho ki mol na kilom ki mol na hoyang ki mol wa en tu te ma ileng yai ki mol na tung to na ham phat pi ding nop sak ding lung kim pi lung dam pi thei ding in ka ki mol na hun sungu leng na wal zol na to honom pi lai le chin na kya kong thu mu a hi wana to pa pathian yai tournament pe na be nungin le Platinum Jubilee lom dinga kisa a vice na tuam pai to dinga organizing board te hitale ai kele yai celebration committee te hitale adang dang te to bang vice so te unawa nang man ompi a lamjang taga kum thak te hon pi gal kaya function event thupi tak mai
platinum jubilee lom thei dinga ka vai sai na waling hon sai pin ka mau hon pin hon makai le chin chin na kyang kong thum lai wa hi hi program ka zo to kitona mabana football timol na ding na khodak kahon kem sakwa waileng na wal zol na ma to man phatak le nuam ta kahon zo pi dingin na khut han mon wai thili thiang ki kem sakin kahon dam tu jesu christ min na kyang kong thum hi amen. Reverend Reed hangkan mong tunga ki pa weekend hi tuna I formal program abay na tinga inspection of players by chief guests and guests inay nuama tunya final ki pek dite Zenhang Lamka Youth Club le Takchapa United Football Club a player te fee lang pa siya inspection diang ki line ding ingen na hi. Tuna chief guest le functionary tuap te na player inspection ng nading uhi. Player inspection le limlag na pailalalahi.
Platinum Jubilee Celebration T-shirt. Leithegi gehi gallery akizwa kahi. Siam. Ata. Xong cái lạt rồi.
也一直播出去的，说那播起的。
player ti chana ding zol ding wa I Siamsinpawlpi sakna ini yuta hoi ding ina helama executive SSPP executive tele helamang ding sakuen la IKS tele ithoina ibe kinelak ding ding dinga I hai lam ngai na mo gallery lam ngai na hoi bana I executive te guest teng teng le ina helamang ding hen la I hai gallery lam ngai inga dinga I ilapi sakna hunisang dinga heyun sugina ya gallery lama fans te ading thile isa ading dinga itak lamput iveila mo tunga koina players tele kon ilingai chinai koidinga I anthem ki play sung ma I captain ina na information na piak sakmai hela ading thile isa gallery lama tele kon ngendinga ading thile isa ading dinga on kinga ka hi iding dinga Siamsinpawlpi saknai ni ina hoi zo cheng ina match ki pandinga hi Siamsinpawlpi sakit cheng ina chief guest ina tournament final kick off nang idinga pucha ki pandinga hi tuna itaglam hut ivelam om tungai koi dinga tuna Siamsinpawlpi saknai ni ding Kipake na tunon tadi nga tuna players te formality ang zodi nga hoi kitcheng na position ang kitcheng na kick off ni ding hi position ni kansa hoi kitcheng kick off de hoi match mo lang mo ma tuna final kick off na chief guest sinon ni isak dinga hoi kitche happy match ball ma ki sang dinga hi
Siamsinpawlpi Jubilee Celebration T-shirt. Siamsinpawlpi Jubilee Celebration T-shirt gallery apan late hegi ge hi. Dunia Kimolti first 11 Simkhian Naini Ding Jenang Lam Kayu Klapapan jersey number 20 defender Herosit, jersey number 3 defender Lalchamuan, jersey number 5 defender Howboy, jersey number 8 forward Phung Tanlian, jersey number 18 forward Elmonis, jersey number 12 forward Bidin Parmayon, jersey number 10 forward Seimin Thang, jersey number 1 keeper Rocky, jersey number 2 midfielder Mangson Mu, jersey number 6 midfielder Jehovah, jersey number 15 Lenin Ahi. Hoy bana coach SDN ko Siam, assistant coach Bit Hamwal, manager H1 Khanmung, assistant manager Siam Landing Baltele, medical Lian Samuan Ahi. Tatsapa United FC apan jersey number 17 defender Daniel Mate, jersey number 22 defender Lamian Pa, jersey number 12 defender Mang King, jersey number 4 defender Jang Nei Thang, jersey number 7 forward Pao Hong Am, jersey number 19 forward Thang Tin Lin, jersey number 11 forward Robinson, jersey number 9 forward Lun Tin Mang, jersey number 1 keeper Zedidi, jersey number 8 midfielder Lun Gosem, jersey number 16 midfielder Seibo Yahi. Officials coach Trisang, manager Kam Benzon, assistant coach Bob Thangluai, first aider Min Thangbuite, assistant manager El Zolian Ahi.
ตัวนี้ final match ไอ chief guest นะโกลคุมซาเลคุมอมลายดิ้งเดสาขัดขัดเจียดเปียกเจียมาฮีโกลคุมซาเลคุมลายดิ้งออกมาเลยไปถึงสาขัดดิดานอยู่ฮี
Katam.
hello check ha sungina na contribution to am to man ni khati kipai sakna thilbiak piak yuta hwai ina sang zwaling a hi i tournament lo chin na ding ina mi tampi ha tampi ne pe homa hoi ding laka mangza yam te tuna pe zwale chia hoi jaga ha hap sung izang phatwam de ki hi ama sabi ding ina i public ground ina chi sector lamka football ground ana chei moi sagi ge tu lamka football ground management committee te hong pai wela hong bia khet sagdina i plajukom chairman pala thang donan pai to wela helama aman hiai kipaman hon bia khet sagle chi chiala hela kedina hela hengla dina lamka football ground management committee te hong pai lewi chi hi amau